Hello guys, hello everyone. Ndabakunda rega, ndabakunda maze ku bantu bankurikiye. Uyu ni Diane Beauty. So rero abazaniye ikiganiro. Ni ikiganiro burara, n'ibibazo nabazaniye by'amahurizo. Ngiye kubabaza namwe muri bunsubize, sibyo? Muri comment, murandika muri comment, bajya mwandika ibisubizo byanyu muri comment. Ndagaruka mu kindi kiganiro nje kubabwira ibisubizo. Ya mbabare mu nsubize basi, sibyo rata? Ya ikibazo kiragira cya mbere kiragira kiti mfite amashami ariko nta mbuto, nta bibabi, nta n'uruti mbega. Ubwo ndi iki? Ubwo ndi iki? Mfite amashami, nta mbuto, nta bibabi, yewe nta n'uruti. Ubwo ndi iki guys? Ubwo ndi iki? Icya kabiri kiragira kiti iyo uri mu masiganwa ugaca ku muntu wa kabiri, ubwo ubaye wa kangahe? Iyo uri mu masiganwa ugaca ku muntu wa kabiri, ubwo ubaye wa kangahe? Ikibazo cya gatatu kiragira kiti ndababaza bitatu byonyine muransubiza. Cya gatatu rero tugiyeho. Ni iki cyawe ariko abandi bakoresha kukurusha? Ubwo icyo ni iki? Ni iki cyawe abandi bakoresha cyane kukurusha? Ubwo icyo kintu ni iki? Ni iki ni iki cyawe ariko abandi bantu bagikoresha kurusha uko ugikoresha? Ubwo icyo kintu ni iki? Sha munsubize basi. So mbabajije bitatu byonyine, murandika muri comment hasi, murampa ibisubizo. Ndagaruka mbabwira nanjye ibisubizo mu kanya. Murabizi ndabakunda cyane, mundi ku mutima. Kandi guys, nimwumva noneho ibintu nazanye bitarimo neza, munyandikire muri comment mungati ibi bintu ntago biceka bireke. Kandi nimubona na mwabikunze turakomeza ntaribi. Murabizi ko mbakunda cyane. Noneho mujye muri comment munsubize, naye ndaje mu kanya. Ko se mugani mwansubije biriya bintu nibikira ko nabizi biriya bibazo